Još jedan veliki aplauz, danas su naši najmlađi takmičari, najmlađi učesnici su pripreme su tekle, da, bili smo vrlo motivisani, interesantno je ovo i drugačije u odnosu na sve ono što radimo, gde se naša deca takmiče uglavnom u bazenima. Svakodnevno treninzi na Savi, svako jutro, uveče na bazenu, uključili smo tu i aktivnosti van vode, tako da nadam se da smo se dobro spremili. Gligorić Nađa, v.d. direktora turističke organizacije grada Šapca. 51. plivački maraton Jarak-Šabac jedinstvena je spona između prošlosti i budućnosti, te stoga i ove godine mladi plivači iz 3 plivačka kluba, Delfin iz Šapca, kluba iz Sremske Mitrovice i Valjeva preplivaće distancu od 18 km od Jarka do Šapca. Za vreme trke na Starom gradu svi posetioci moći će da uživaju uz muzički program Not Benda, kao i uz takmičenje u ekipnim sportovima. Proglašenje pobednika trke planirano je negde oko 15 časova. Ovaj tragičan događaj mi moramo da sačuvamo od zaborava, a najbolji način za to jeste da upravo mlade generacije na ovaj način podsjećamo na važnost ovog i sličnim događajima, jer plivački maraton je pre svega memorijalna trka i manifestacija prijateljstva između žitelja Jarka i Šapca. Sara Plazović, dolazim iz Sremske Mitrovice i treniram u plivačkom klubu Sremske Mitrovice. Koliko imaš godina? 13. Kaži mi, na ovu trku si se odlučila iz kog razloga? Pa, htjela sam da vidim kako izgleda kada se pliva maraton, jer mi je ovo prvi put. Misliš da će biti naporno s obzirom na tvoje godine? Pa, možda čak i ne, nisam sigurna. Da li si se spremala za ovo? Ja, puno, dosta. Kakvi ste bili treninzi? Pa, svaki dan smo imali treninge na Savi i na bazenu, skoro svaki dan. Koliko dugo ste plivali? Pa, po sat i po vremena. Ja ne treniram samo plivanje, pa smo i trčali i svašta. Pripremi se! Pozor! Sad! Bravo, bravo! Bravo! Svaka vam to! To su naša deca! On je moj. Desno ti je tamo. Alo, ej! Je sad gotovo?